Good evening. Notice window bu thawai tani yengbiriba khwai punamapu ahanba maktada Keisham Yaiphaba ikoknona kurumjari amadi thagatjari lonyana taram nokjari. Notice window na puthokjaba thorom notice dialogue hairiba dialogue asi lamdam asida thokliba maruoiba thokdok wathoksing kupna khana nainabagi thorom amani. So welcome to notice dialogue where issues speak louder than the words. Tonight our topic on notice dialogue is who voted for whom. 2017 dagi manipur gi praja miyamna yaduna Bharatiya Janata Party BJP gi lengak na manipur ase ngasi phawba palaga leiri manipur gi miyamna ani suba tam haita 2022 dasu BJP Bharatiya Janata Party absolute phangaga vote karaga hojik sarkar semi loinana pairi marak asida chingtam yamna nusinarami cabinet mi phambau chingda chatlaga pangthoi loinana Jingmi singi numit haina sun leirami yamna nungaina ingna chikna palami haiba tare manipur ase adubu laibak thiba haigadra Meitei na ST talakpa gi wathok haigadra hokiba mamang chahi 2023 dagi me gi tang omda thoning da thodok solidarity tribal solidarity rally ama chatpada thoning da thodok tholakpana ngasi phawda tangdu leita dana leiri Kuki ki area da Meitei changba yadri Meitei ki area da kuki lakpa kiri masina maram oiraga handak pangthok kraba tarani pansuba lok sabha gi election asida manipur da tangdu leita dana phana kuina thambiraba manipur jibu kangaung na hanba miyamba wahanba misi mina thonba masagi meum thadoktuna relief camp sing da laihanba loinana militant mayam gi attack chatharakpa militant mayam na kari anoba pambai paikhalakani na mi painari ngasi phawda masina maram oiraga mayam ju niksang be hogi manipur gi ching ayamba kokthokre popi thabana kuki militant mayam thole aduna global climate change na hogi manipur da ising isau handak thoi basi ju mayam na masi ju factor am oirin hainari bani masi punam ngasi bo hoi ngasi gi notice window na puthok chaba notice dialogue ta khana nangana bagi damak ta hogi studio da Lengsin biduna lebire han mamaktada ikai khumnajari ba manipur gi saknaira ba oja Potshangbam Sonamani Socio-Political Commentator oja bu taram noksari amasung thagat phongdoksari. Thank you so much oja. Ani suba panelist na manipur gi social activist oibiri ba Dr. Kiran Yendrembam oja Kiran bu taram noksari amasung thagatjari loinana manipur gi ingkhlai ba phagulai ba miyamna pamnari ba wangang wayam oiri ba political activist oja Haobijam Gitajen Oza Gitajen bu taram noksari amasung thagat phongdoksari ngasi ahamba wang jai oza Gitajen dam laksari oza kogi who voted for whom hamna kogi topic ase kogi manipur da leri ba situation hai tare mamang jai dagi horang asi bawda tha tarahumdoi almost phaga tore hai hangchiti pharagani masina maram oiraga mamang da hada ikui dira koi manipur da ju pangthoki ba 35 su election lok sabha election aduda miyamna matam sangna koi BJP gi lenga BJP bu vote piraga BJP bu sawgalaga laiba sida handaki 35 suba lok sabha election asida di mayamna kana bu vote piram gadage hena piram gadage haibagi wahang adune koi gi topic adun ngasi lebase BJP da mahu sana dum BJP na piram gadar BJP saka bu ji pali lenga asibu thaja gadara lana sibu losendri phawdi hariba ji oiriba saka si mateng pangi khan gadara natraga paliba lenga sina phajana ningthina yengbidabadagi lebak si wal le haibadagi Pali belengak si busauning badagi atau party Congress na terka atau party da hena pot piram gadra hai badugi wahang ni hoji koi topic ni dei oja kita jing eba topic asida hoji kuki gi lanju loidari popi tharapan maram moira khan recently koi manipur da chething kaya aman nangli sam tang ham round joina tum telama dum oja kita jing ba mot phongdok pi han ma dang si ko gi notice window yang biri ba manipur ja khudin ka khun uchari nuna si gi chungla ba ko gi kharin na basida nation biri ba ko gi oja Sonamani nena kita Kiran nena koi hoso beriba Yaiphaba am also khulin ka khun usari oja phama sigi topic si koina sim nena kumatam da koina kanbe da posa ma koi dum singa ka lagi do posa ma haitare haji issue solution dana lagi haitare masi koina ji kanthot thamba ya da po ma yauri maram di handaki election si kanada vote pi khi ba gi matang si koina afung ba ma di aron ba koina khang ma khara legi tampaki Hadi inagi election to matam thokiba crime mayam akoi yamna min na sanjang khang ure outer gi da thokiba election gi magi structure dum khin u phangi aduna inner madi outer thui ba so election gi structure si
mamang ko na uram po sa khara dang sagi only thing outer to the koina sagi outer gi election ji koina election na te selection ni ga na ko khalaga laki poto handagi election ji dari ka dawre inner gi area da bawto dum ko selection ni type ta laki to ba mi ko target to yebo I think sagi dum man manang mo mo da poll ki magi machat ai ga dran tang hai power le ba ga dra angam mo da sagi dum tong na ba dum ko ui adum ko Nigeria si ta pa dum na masagi dum video viral gi ba ma ma ko edi photo camera nam ga manung da mi yam hanjar na bo thada gi bagi amana video nang gi bagi wari dum ko ubem yawi ko suma yam sing si da masagi election do uri ba magi machat khara na gi lagi election lagi machat khara ji ta sin na takpadi praja sing khara na maning tawna free and fair election ma da maning tawna mana pa mi da bot thada ya ba sim di koi ui gi di ha sim mai koi lobi ye re fa ko maram di masagi yamna maning tamna mana apam mong da bot pina ga do bogi magi structure ma sasim ui da ban maram mo kanda ka dawre nungmang ma ko phono ba lei maram di oi election ai si magi apam mong da bot pina ba magi oba wakhalon da mana pam jumi da bot pi bu ma do gandra trigo ba masagi election ge ba sata yamani yom chum madum ba posamani adugi posatu oi na da election commission of india na su ka dawre masagi right to maram chana maham chawa jaga da bot pi na bi da makta kan campaign ma di awareness taw na dum hona musu mem yawi ni adu hona na ka darage bu masagi part of area khar di ka dawre lo ne maki was mati ko area khar di yamna free and fair na koi yam inga chung thadak bi la su yawi adugu election poll to bona ta na masagi boot capture to bona ta na masagi ko EVM machine thugai ba yawa adugu mafam ji masing thing na thoki haidare tamako adugu ma thu jaga sing ji madugu ma tholak pa haibasi something area khar ka na mi magi right phangdana tawing dang to por khar mami khar la phoi thoki khudam ne bako adu bor han gi hudum le re an hajik le posak sida hay hajik la ibe tai mari to khoi election hado ka darabani ya phago ja phago an bor hado ka dawre ma sida ida khangani ko election gi ba magi tongan ba maha ma soin khangani adu prayas me thada gi vote pena da ba kholau hajik vote lo gra matung da asi prayas me jaina ri si isha vote thada gi changa kanda ai vote thada phanghaudre ko ai vote thada khan bane dubu ai thadring ai lo shin le ma ha ba je sum ba dum complain na remove na ko yam ta gi le de ko ana praja sin maning tamna mana apa mong na vote thada gi ba sim gi sin sign ga sin tom sim ma di khoi ka work crap ba sim tham jage adu election ji gi le ko tam da asi gi election le ko tam da ko na kawe da posam ko na sum issue ji oi fa ko na panjindro ko na sa di ko panjindro na sa di ko issue ji tha tara ma thu hela ba tha tang thu hela ba sahi phajang gra ba tung ai ko mi khare hindoro tha tara doi apung phador ba dum ba kuki chatra ki lan ji ko ta sena ma si kawe da por mo oye ko aduna sumo ma yam je ko na masi honorable home minister na handagi election jek loiba matamda loiba ka fast ekoi khongthang ji ekoi legi ba crime kuki mdi community anigi ma thokpa ekoi irang ji losin na hona ga ni na ma na phongdok re phong na ila home minister na community anigi ma ka thokpa lan ni ha si uhan gre aduga den honorable home minister gi ma speech adagi honorable minister gi speech ki ma speech ka da dawre ekoi manipur thu irang ji koi external aggression foreign aggression da mitop miran chai da re ko kana go mi khare na ma si di da koi hajilla kan da du ma thoi khok sokun ha ba ji ma ge ba slide report pi ra bane adu ma maram dina maram kan da ka dawre border fencing kha da bi yaro fma mu da bi yaro ha ma am ji home minister gi speech le ra bane go adu na ngasigi topic si da koi na sum da kan da la ji issue ji khanak ma tam dai koi na whereas election gi ona madum ye sa pan da ba haje outer da koi na outer koi na ngasagi election ji kana da vote pi gi ga ba ji mai am sing por khar le ri bu ko adi phong ba cookie singna kai dawre koi di phone na ekoi kana da khudam na se npm na puthoi ba ko bjp na sawali ba dugum ba sai gi timitu ji ha ba kai no outer gi le pi ken de to ado khoi shokani ga na phone shokani ga na koi dum hai gi um the nai ko ado mana magi na je magi apa ma sidra sai gi open election ma or pi da khoi sa khare ba magi apa ma mong da vote pin na ba na tra na apa ma mong da loan na magi apa ma right tu english na da posok to phone na group organization na tra na sai le cookie le ba franjin wing mayam dra tra leader mayam dra sai phone thola kan ka dawre ai koi election yaw re na part ma hai ga ni part ma da ka dawre koi phone na ai koi phone ma ting bang jing ni ga na hai ba du gum ba pulo so ba ya mong koi no me dagi hai tare ko sugo mayam ji ura kan de koi ngasi gi topic si de koi chang kan de koi adagi le election is ta singna kana da vote pi ba kana da vote mine pi gi ba ga ji ne matam da adu gum ba ga sai gi mi ma gi right
mi amagi phom to hak tu phang kan da niyom chuna vote pina ki ba se masing yam da posam oi aduna hajik le hoi posak se khoi ajini madugi election janagi election ji asigi waji khanak matam da thore issue me am je khona kalambia roi roi ko aduna hajik le ku ki emele tarana chungse le wakhalon jing to iba election ji di election ate selection gi pot le bini chai li sang china chathak bani ti niyom do haru so don khoi tawi adu to ba kim je be jaga asnu ki ena khada angam mong da kha tam jara ga su maximum area khada di ka dawre forcibly adum pula basme hena bi je adum leiba chana bi adum su ye da adu gi hena bi do tampak su adu gi influence laki adu gi influence lo ka dawre ai khoi hajik la ka therefore da madu gi oiba ngai tong na ki niti ni om am du gi oiba ngai ka no du ni phone du ni ji khoi ngai du ri se madu gi phone du therefore da lo ka der 5 ta kari wer ka da ga ha bi khoi mu yeng lo tai adu cookie gi sai area si da khoi ta na jog election gi war ma lo dri ngai da cookie gi war ma lo dri ngai election lakshin rabani election gi war ma thela gi bani da haji election gi phone je haido matung da ko haido matung da kai dawre khoi cookie gi war ne thati war ma lakhi su yari ko lakta bu su yai do bu haji le phim ji khoi haji ne da topic sum la ka di kai dawre olai phok dawre ge bu praja maximum praja khara di kai dawre masagi right phangdana masagi vote maning tong thadana thamoi cha ga haidare ko cha ga legi badu gum ba praja sing gi ba kholau maya ma khoi ta gi balai adana gi election ji goi ching to gi ba election ta ba selection gi ta to gi mong do ta pak su khara haji lai ana yeng tai let's see ko let's see do bu totally eta loidamak to bu habdin ta na ta bani praja sing gi apam right khari bo pi su yawi ko adu magi right sing na khoi kayam dena mana masagi adi nungshiraga su adu da vote pi ga ni khalaga su miyam na thajare na khalaga changa vote pi ga khalaga buda thamoi de lebin amane ko adna thamoi gi pen da ba mayam pen da khola ma thamoi mamita por am su lei por mo ibni na mi du na sai kuram example se ai adu da vote pi ga ni haina letra le jira buda thamoi na pen da poti dan phawna bakar lebni na madu poto ta singna hoi both di mami ma taram du ne ko adna du mami thamoi gi manung do le mami ma leiri mami ji phai la ka da yung la ka da ni gom chu la ka da je koi let's see yeng mutare huji ko tang wai yeng mutare asai amra thon do ta cheri oja Gitajen that for the sun choi soidana khanga gani haitare duga ai dialogue makha chatrak budai oja Kiran dong lakchagi oja koi gi amed home minister me sana ha hi bada koi gi manipur da thoi bai rang haji koi gi community ani gi Meitei amasung kuki ani marakta thajana da ba mistrust leiba sina ayambani masibu thajana ba andaki election je haido matung lok sabha election haido matung da that manga dagi haitare saka paire matung da hamba BJP gi priority thabak se manipur da focus toraga hairiba community ani je amuna thajan han gen haibani oja adu khoi topic asi who voted for whom haibani oja khoi je hoji se khoi gi singda dam gi area gi akoi da lari ba ching da cookie militant singna khoi gi bunker sajan gi maram oraga dam madu da thabak to ba staff sing maru ine engineer pu yauna sang mada kinraga lai loina na more gi akoi bada chandel amadi Churchampur dagi yam laba cookie militant mayam ama thomjalaga je lairi Burma gi militant ga apunba KNB punapulaga more gi surrounding areas de lising manga gi music lairi jatuna more da lairiba Manipur Police Commando CDO amadi special force sing da attack chatharpagi figam ju lairi bani loina na cookie MLA tarana ko chingi district marida sakot thorangi thabak mayam ama paikhalaktre haina donor minister wakat kiba singum mayam lairi sai matang sida am around gi oina oja Kiran gi ba mot pung dok pi ai tham jage ai maru Gitajen ya paja wafam mayam tham bigre ko ara gota seng na hujik te koina kaino exit poll 2024 na ba hore national media sing da matam da BJP na 216 fa matam da Congress na 260 fangi aduga others na 60 fangi kan pi ba nakalam da 411 fangi BJP na aduga som da 105 fangi kaino 9 pi aduga amuk 205 251 hai 205 na BJP 251 na Congress aduga 61 na others na P aduga latest economic phangjabada NDTV gi report today 362 to 392 BJP na oigani nearly 400 ko aduga 141 to 161 na Congress ki India gi dno oini aduga others to 10 to 20 again hello have a P aduna national media sing se handaki exit poll in rakumatam dati who voted for whom je ekoi Manipur gi do naina je habra India gi naina je habra matam sum yenga kumatam ta taseng na haragadi Manipur su India je punna haib tare lok sabha 18 ju lok sabha naina rakpa tare di ko ekoi Manipur de vote se outer haibam ga inner haibam ani ga tane twice the ekoi na
hapsang ras among katangi kano hengala kado potnina yam kanna manipur si interest lai taba jaga am kak oyena idi tame amit chana ekoi election je haido ko lor matungda ekoi gi si matungda ahamba bjp na halaga di ekoi thajana dab lai ba community ani mak thajana ba purok na ba honagani santi porakani hai anjana jan wapam mayam ma si vote mamang di hong taw la ko dra vote mamang da kari gi lotion da bano aduga vote lotion da na thamisi maram kari gi no ha question mayam praja singna adum hangi ko and so every choice we make whether it is good or bad has its consequences and high je so is koi ningjing bu chumi maram di kaino da koi sigi explanation is mine be you are free to choose but the choice you made today will determine what you will be do and have in the tomorrows of your life and in the tomorrows of your life I would say I could both thadar gi bisda who voted for whom sigi court che yam chana ba court amnen lawe maram de khona vote chi kaino kan the formal indication of a choice between two or more candidate or a course of action expressed typically through a ballot or show of a hand khut thangana khan ba ma hoji latest kaino da EVM machine taroga thada bwane ko so mainai everyone make a decision or express their opinions vote matam da ne hoji khon ji peace ne ba ko sumni ha ba leite but adu sing da sai koi maru Gitajen panbo biram de kar sam da ke irang thoi hoji singa tamga chana ba yada phim singa tamga phum nati ko ina haije adubu hauji ti singa tamga chana yada mong da leigre ba singi district sing da Meitei community sing am da chatpa yade sing da khundari ba koi naga gi sinau sing naga pur sing sing tam da lak dum yari kuki kangu lak pa yarong ni koi u de but ekoi gi thoina du yengjelu de ko aduga smile lei sing pot leina ba matam sida ekoi gi valley gi oina di adum ayam banang asi fau da lak sing che me ruling da leiba Kangu sing na dung karaga la kun na beli gisi ruling na ka gi dra haiba gi koi thaja badum tamme ai koi na BJP da PP da Gitajen na PP da ina PP da paung chuna PP da na ai koi gi Yaiphaba na PP da na ama oi je ba ko but ado ai koi na ngasi BJP nungsi dre na BJP pam dre si tau dre praja miyam la ro go sai Gitajen hairu maina bot thada bam si yor kan thada kan mi sing je wakan kalak kan ai gi leba sida mai chaiba mai holiba kanano no kai no kari gi mutati no kanba khanjana ga leiba mayam masu masina masing hele ha tare Manipur ko lebak nungsi de nungsiram de ha ba sing je loina mak nungsi bagi mami khragti hujik che wai daga suru ga leirab ne praja singi kok sida imang de mit mang de toriba mayam singna aduna bot chi kana thadaram gone ha hujik print to ngam do poram lei then what about akoi Manipur da kanano kin kan de so ne yam na fighter jai kan da Congress kan ne har kan ne mayam ojo ni na ko then Congress ki last pass record ekoi gi many koi moina palamba mayam sing sa akoi praja sing gi de marak kari kari tawge nong nei nak matam da fake encounter fake arrest phakap lising am sanga ka kuni pan far ka pa ge phakap ki case sumba fake encounter fake arrest chumba mayam ma armed forces special power ki sai thing si mayam ju ru kan da ani mak se kanam da pam de but we have to choose ama di khan bata bane adugo independent no le pising na kamai tawba atop sing se ado ta ga di sumba mayam nei nak matam da vote se Praja sing sing mayon je kadom no khangdana handak che bukja chat khiba man ba vote da masulai aduga chingda ngasai marup na pangi wa in ta ge toromdo kuki kangu sing na phong na ai khoi di ta seng na hargadi Congress ki candidate to the or mane moi sogot padako sogot ene lauthe then kuki gi su to nei basti Congress ki matam da gi torpo su BJP kangu na junga si makoi adum sing the protector ga leidi na mayam na hai jine su da leiba kangu suspension or operation adu makoi kari gi BJP ka laga Congress open support to hai no hai kan so ida a big question is there but mona khuma ka do pa khumam di koi ui na koi BJP ga kende thaga laktrami na ai koi di taseng na har ga di BJP na support to hai pot di naga community di moga so class mai koi tok ngai mamang da early 90s 1992 1994 95 jai toki ba irang du gi mogi adum malum thamaga leiba hai tare ko koi taseng nungsi channel leiba ya da gi sagat pa wakan jida nungsi channel chamina je suga ya roi da koi Meitei community jo makoi chamina suga ya roi ba sigi malum sagat laganda naga community koi gi against leiba kangu da singi sinau sing orga su sing da tamina ba tribal peoples and singa ga jo koi Meitei na hana tribe bo jeremy koi tribe to restore to bio na schedule tribe demand committee na tawre ama man tawre mayam mana haiba lei ta ga jo koi kari marang gi damukta naga sinau da support to du ne moi makokta khalam be ai moi reply si on pirak be ai khale aro ji koi Yaiphaba na sa hangudi yawi gi bako ai du khalami makoi na honorable Union Minister of Development of Northeast Region na donor da makoi na keno da keno om khak tawi makoi na memorandum om submit tawi makoi tarik keno sida ngasi or mane moi submit tawi ko submit tawi kamai tawi moi subject ta implementation of various development project under NEC in all hill district of Manipur based Tenopol Kampopi Sosampur and Frejol na moi thai tasena Manipur government na Manipur sarkar na tasena makoi da makta tawdar rai di tawdab na te
अखो ऑनरेबल सीएम की रिप्लाई थोले एना मयाम पि नै अदैदा इवन मखोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप ना मखोई की सिंग रिप्लेस तौनबा 2024 दंग असि थादरक तब थादोक तब सेल मयाम इरांग जन मरम मोरका लेबदु ओरगसु अखोई दसेने एनईसी द प्रपोजल अमखक मणिपुर गवर्नमेंट था प्रपोजल दन इंक्लूड तवी मधु सोसांबो कांबु पिदा अखोई काउंटर शिफ्टिंग कल्टिवेशन तौनबै दमक मखोई मदुगी प्रोजेक्ट यावरिन थाई गवर्नमेंट सी मखोई मिशन तरा हाइब तारे हेबिचुअल लायर्स ना कांगु ग्रुप त चिंगिबा कुकी जो कम्युनिटी कांगु सिंग दे कार इबा मिउ तरा दना मखोई जा अफबा ngata खन नते अदुगो मखोई की मेमोरेंडम की लास्ट पार्ट अमखक आइना सुम पाकान अमखक यावे कइनो हाइ कांदा Government of India the moina stakpane asmaina Government of India will not allow the state government to pursue its policy of discrimination and misuse of its authority to execute injustice to our people in the moina mkhak yawe adu etagadi swaida discrimination haina palaiba misuse of its authority haije kanano haije masana khangjedrab kangu ne makoi choi toi taraje maramdi makoi the rule of procedure and conduct of business of manipur legislative assembly gi rule book to the haib tare adu procedure makoi na kalaga chatkraba adu go taseng na aragadi madru yauriba mayam sing ngakcherga chatpa ngamdraba masana or taking the logi pot da akoi manipur apunbagi saktam thugairoi manipur apunbagi praja miyam gi khoji miut ne abdu kaujebal kangu na ngasi discrimination misconduct aije makhoi ji taseng na haragre makhoi tara duna sumaina ta direct oina ngasai gi cabinet ki decision ma yaudna manipur gi dum assembly the port ama pass tawdana manipur gi cabinet ki decision yaudo port ama makhoi de development ta de makhoi na separate administration na ma tali port je ai koi who voted for whom je makhoi na kana thadar kai je makhoi uji taseng na kana thadaram donu je makhoi ji congress support jo thadaram ni thadaram khangde sigi posida makhoi gi posidi paisa na leiraga chatpa yaba ekoi gi british period ta minai na porkim na kangu dum CL na paijana khare nungai le yaib je makoi mang da paisa piraga khong por madi kana na oini just like pocket ki dab ko mane makoi to dab mayam je ko chana ba yaroi dawba adu makoi gi militants kulai pai ba terrorist sing na ngasi ekoi je e pot je makoi yam gai ningai ni makoi ne any fruit jati amata ka makoi khana daba laiwak makoi ta ba jaga sing da makoi gi yekna daba jaga amta leite aduna makoi ne naga da support taw do maram je ta seng na hare gi BJP haibo oi bi yai or any naga from the support taw daga even naga oiraga su makoi na congress support to makoi naga sing ji marakta makoi ga chamina si ya da thugai na ba ab naga se makoi da purok na honna bada ngasai pot si ekoi na kaino to bu yai na ilawi aduna swai da ekoi na mi gi pot da aina mi gi chaluk lam jalu bana tra mi wakal usulu wafam natana who voted for whom na khana raga yam lu pot am oi de ba ekoi manipur ki context yeng matam da aduna even ai je kana thadaram ni ya pha ne khangamoy ai ya pha kana thade hai ngamoy ba aro tacheng da mama ai da poster na pot chalaba kangu hai tare ko institution party da leiba kangu sing du di moi adu bok ta kana thadaram du khang ponte taseng na ga di even makoi manung da kari be elected mayam pukche question te de makoi humpu ga tang ka bu da makoi tara mi chen ga le mori ba yankhai du na opposition ruling ai am ta khadana imale ba manipur kan da ya di ai poche only honorable CM na khara matom na pula law statement thok du na ta koi kana ta phangi yong hoi law di habante maga nang samina mi manga am tar uma khoi ui ko sinatana leiba atop le mori ba makoi yankhai manga da opposition gi manga da ju yankhai du da moi ka opposition gi manga da kai dokro ne ko nifu ga manga le housina honorable CM da tajai na support roga CM na paikala ithabuk si drug thing bagi illegal immigrants tan thok bagi deport tok bagi natraga masigi protected forest ja forest sangi lak lothok si hai poche khoi lon mak support tong ni hai poche openly ngasi buk declare to ba support to am ta u de swice da ekoina even magi jaga da udragasu makhogi center da paliba government do state da paliba government je manabani na double engine government have double engine ki power si sondarakpa engine nama fail obdong leiba posida even asomdi ki engine na chobudana khoi engine macha je backup piri khoi 90:10 sia da mi kha polaga hingi ngasi manipur ji economically down oil center leiramni na tasena asomgi paliba sarkar ji ona tena bam chakita de hen wagane je praja khatam tra moine hena khangam thu eba moine khangmani na magi jaga magi constituent assembly ching da magi khare hena superior power pai ba kangu hai tare ko ya thang ni ngam center lai ba moi government pai ba kangu sing dugi leaders sing ne ya na hona ba da ai constituent assembly da ai kendra da ai mi zo masing yam lai un hona ba da thadar agadi makhoi elected yankhai lai ba do admi fu manga lai ba do aduga elected manga lai ba kauna ba ne lawe ba swai da kauna ba je ka dong ai da ni fu manga ga phuna ba da manga na ngam ni haningai lai te ba ai opinion da ko hoi makhoi ke de yam na phai habdo ai ju yae ba ko phai na hai che but leiwa ki oi ba
ngasi grassroots tagi manipur gi soil je test oraba manipur gi soil masak khangna manipur prajam yang gi un khangna vote lepakwa asengba vote thabak tawgadaba larik ai bai tabsu toksi dol chawa chaw toksi adum mi dadi kani haibagi pot ai koina thajaba leite maramdi kaino da yamna young and energetic naha ni ka yawi banda ki matang da ko thangawjum mahesoga ekogi inau kaiku ga ko somendro ko ani yaw matam je makoi handa ki lamji da even candidate mayam sing jina chatta mapam jaga ka chin gya sungna ani ji yona chatpadi yarom do man de na lawi atai de vote campaign ki chapa political party ki political malice kar phangna ba channa ba campaign to budna pot ama oraga irang sida field da chatpa se khwai de yam chatpa se ani joram gani out of that kaiku di even magi kendra sing da outer sing bra sugnu da chatlaga even vote ayeng hangina amu utki dana ko even chala sumaina uye ba khoina singba uri ba kangu sing je whether good or bad beauty or ugly paisa paigera pairo makhoi gum basida phagera phar amdang thagala yenge manipur jai je praja miyang wakhanda leiroi magi dol magi nakna ba nian dia wan sadaga chakar pairi ba khoi di ta seng na ga makhoi ga tinabani siga tinabani aga sauthokcha ba isagi ima chi mina ijat mangalasu wari ni ko isagi yum mai thagalasu isagi ima masak thibudri ima kong da mi mama pajaba sari sel lakda ima kong ni ba kangu mi ma adum ba masing hengal avani na lewak chi kangkong jai ba lewak oi bane aduna who vote for whom I can predict who is who adu khangba sunga maroyeba aduna ekoi manipur ekoina khanjabududi ekoina just masidi ekoina mayam common sense ta yam hena kar leba kangu do magi mihu thagal idum ka gi gedra haibse agi prediction ne adu sona kada makhoi gi opposition oina makhoi gi against wafam na teba swai do opposition ruling do natraga ai independent adu da ne swai chu bira no praja singna adu ekoina people opinion sigi side ne ai bira no ba ekoina pamjari di innocent adu ga yamna sincere ba adu lewa ki on dedicate tawung godo mi amakak pambo ne boji ki tanjaji da diko adum mi mayam sing dudi handaki kare iba kagriba even irang tokko yawl elected mayam sing da mi amani na tana hai tare ko khare lewa ki on law na tana tai loi utup ta do ka thang dong na calling ja legi dong legi do re loi ta le wa phom ta hai de hoji ichau thue tholok ta MLA minister dama am yawi ko tholok pa khare yawi ado khare amna dum karen ka thane ekoi keno da social media Facebook page ta as real number thole he si tawe he adagi as moi je keno photo ka pa thole engoni ka ba khaibi ba sumai tawi mayam da karen ka thane on chakre adagi satpa mayam sing da masigi tongan wahan thok khon thok mayam yorok pajina aikoi masen nungsina da ba thaja da ba vote ki high organ traga lewa ki chu jaraga elected ka praja sing ga je pajan nungsina chapmina ga da budo masi chapmina ba pot ude adagi media gi four pillar society na media gi law da role ningthi jan lowning ba media mayam investigative journalist le mayam jane pajan investigation da pau pu do phong do chu tongan ba chin mena ba traga pressure to ba manung da breaker achobam leibra barrier mayam do kamaina kanong nate aikoi ujabane uba khara ai opinion ai bijari je media da ai je koi pham ju media ni ko sidai se even horena side kumar kari ai phone question da du hangu de kirana ji ko mena ko jama khara sang le ni kamai tong ai ab changam ne ai ki mena taw even chumba yum da tongan ba thritin tawba tongan ma ka taw mayam ma thenga ba je koina yaifabana ta de na chen gi budi ai ta ri soin ta bi ram gane ba mayam le wangang ba patam ngang ba ko ta pi tam mayam ma wangang ba mamai le thok ba horo e da ngang gi da ba yaw re sumba pot mayam sing se aikoi ning tam na ngangal laga aikoi gi constitution na pi ba india da merge to gre annex to gre ha gre merge to gre merger agreement to 1949 adu daga di india gi constitution chat ga le wa kam ga di manipur state chu chal laga di right to freedom of speech and expression na constitution ga article 19 clause 1 sub clause a the pd report se sigi report se exercise ning thina to we koi ngam di ha ni dai na ning di freedom of press ngasi pd ne pd ta sing na ha ga press ki koi gi popular society press na ngasi coverage of ga chakpada aina haibadi press ning ta mang re fa da icheng do ke ba handak irang thoi matam da buffer zone jaga da press angan bro jangan dir adu de at the time of war international red cross indian red cross society or any press media matwai khubak ta hapaga makona pau khomja banatra mi anaba puthokpa anaba layeng ba chanpada international red cross society na tawbuda na ta presence angda athing ma maleng jaga da amta leite war matam do chalale why manipur da war na taba just a small conflict ne haiba ko civil war type situation ni orga jo sida why press ki ning tam kari gi mangali no adu press ki ngasai gi ning tam mangali ai do sida ne bai na hajening ni sigi pot mayam sing se ning tam je mangandraba praja ikoi gi freedom of expression se ning thi jana pajana piba aina ngasi panel wangang musu kana gumna kana cherak matam da charing che no ba cherak cheno
मधुगी फीडबैक तो अने लौब तंबा गवर्नमेंट से अखोना पीरिबा ngasi ngangiba kholiba mayam se government अखोना थोंग थिनबनेबा गवर्नमेंट सि तौहनिंगे सि तौबियु समाई तौदी यागद्रा अखोना हाइसे का याव लोकपियु यादबदु यादे हाइबिरो यादब थंबिरो अयाबा लोकलगा शांति पुरोकनबा हंजनबा और एनी लेवाक से तंदु लेताबा फॉर एंड ऑफ जस्टिस तो फंगनबा थबक तौजी हाइबनेबा स्वाइजा हु बोते पो हुम खनबा मतमजदी मखोई अखोना वोट तौगिबदो तसेना मखोई जिप कार तोंगनबा बेगन लाइन आपा गाड़ी तोंगनबा और मखोई की क्वार्टर फजबा फंगा दिल्ली दे लेनबा खनगिबा नते मणिपुर प्रजा मियांग वारिबा मणिपुर प्रजा मियांग की प्रॉब्लम सिगी एमिकेबल सॉल्यूशन पॉलिटिकल सॉल्यूशन जस्टिस फंगनबा मखोइदा अखोना वोट तौगिबने हाइबसे मखोई सिना खंगबियो हाइबने कोना पास थैंक यू सो मच तगचरी आई डायलॉग की मखा चथरपदई ओजा सोनामनी तुम लासगी ओजा होई हंदक मणिपुर जे अखोई की नेशनल पीबा चैथेंग हाइगदरा अखोई खुशियम न पीबा चैथेंग मयाम अमजु यावरी मिस्ट्रेस कम्युनिटी अनि खनबा लेन तारगा युम कया अमांग ता थोनग्रे अदु मतुंगदा मु साइक्लोन रिमाल न मरम ओरगा मियोय लाख अनि की मयादा अवाना पीरी युम कया मसिंग थुमगिबना अवाबगी अवाबजे सुंग लोइबा नाइदे हाइतरा भई मणिपुर सुंग लोइबा नाइदे कोई टॉपिक से ओजा कोई ngasi टॉपिक से हु वोटेड फॉर हुम भाई बने कोई इलेक्शन लोक 35 सुबा लोकसभा इलेक्शन से कोई टॉपिक से बुदी लुरे खंग मंग मोय कना दा पिरम गदन हाइबो अदुबो क्वेश्चन हांगनी वाहंगी मणिपुर दा थोखरिबा थोंदोक सिंग दुना हाइतारे कोई बीजेपी लेंगाक 2017 दगी ngasi पाव दम मियाम न पामगा मियाम की सीएम गा हाइरगा मियाम न नुंसीरगा मियाम की मेजॉरिटी द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी द कारगा होजे लेंगाक से पाइरिबने अदुबो हाइरिबा इरांग मयाम जिना हंदक की 35 सुबह लोकसभा इलेक्शन कोई आउटर अमदी इनरगी मणिपुर दा मियाम की मोट अहोंग लाकतरा हाइबदोगी वाहंगनी होजि ओजा सनामनी मोट अहमद एनी विंडो टीवी बई थाचरी अदोम बसु मरुप अनि पैनलिस्ट एडिटर इन चीफ मिस्टर ब्रजेन अमदी मालिमद तबिरे पुरम पुलिसने कोकनजरी ngasi gi issue haiba ngasi subject se mase vote haidoga ayamba khangani adiga tobutadi akoi lone concern oy handaki toriba vote haibse yamna shengna toba oighidabanina charak chehing yamna naiba lepaki yeknaba group mayam na lalhuba group foreigners mayam singsina apan piba khotpa tobusina masi machit taba masi opinion se yamna wagani pibada adu bokune as a as you can citizen amoina isagi personal opinion da khona phongduk chabata ai as a person police thok macham town lerga intelligence bureau and state ke special branch khar kuine lermanina sigi tabak se khara ai khara thengnare sum yengbada government da ai cautionary word ai hangachagi masi loan order thokani masi ayamba masi peaceful election oiroi haibase ai mari mangarak on record ta lebiramgani maramdi masi akoi gi election se mase thugaina bo honabada cookie lalhuba this chin cookie terrorist not all cookie mijo apaba mayam lei adu chin cookie jogi nattaba wahi oiroi daba madi gi hayi daba wahi mayam haiba khotpa torpa tanjada angakpada elite personalities top bureaucrats police top ranking government officials CSOs gyan taba punamaksu mokoisu tuminna leibanina akoina we presume adugumba achouchuba musing laitlasu haiba khotpa top ranking bureaucrats mayam leriba punamaksu nakoisu yaure hai nakune lori because silence is consent noina haram jay akoi matang chadana noina haram jay akoida at gun point na haide jade natruga hatokani haibide ko haiyone no adadi jade adu hari pota di you are a blatant liar ai haige hojik toriba taliba charak siga toriba si government da moina waging war against the government of Manipur ni toriba si just because Mr. Biren Singh happened to be Manipuri mukui allegations se Meitei chief minister what does it mean Meitei chief minister Meitei ne shukuni chief minister or the cookie mayam akoi mijo mayam lusei mayam punamut chikpu yaugrabo nakoi da nattaba thabak tobu yaugrabo nakoi phangum tokba right punamak loine piri I say very openly and very emboldenedly Mr. Biren Singh is only the chief minister in the history of Manipur gi
akoina Manipur the changra sorry India the changra matungda after the election chief minister on Purakpadi he is the only chief minister who had visited every district and who had looked after very keenly and very wonderfully. I will say he is the only chief minister. Mamang the Palamba travel ki chief minister, Muslim ki chief minister, Meitei ki chief minister, by community, not by that Meitei chief minister, by community they happen to be. Mayang Marung Deni Jenguda, only Mr. Biren Singh, honorable chief minister, he is the only one. Ching the chatna khotna kari watpa kari toba karmahit masana in person mamit na jing na khotna chatluba. So he is the only one whom I found. If you said that no, he didn't do, that means you are a blatant liar. Adu nakoinam tauri base khangna nakoina Manipur se machet tahan gaina noni khalli bado. It will never be possible. Tauganu election nakoina tauri bado chingda at gunpoint tarum bajai mase koi khangde. But don't go in the communal line. Manipur belongs to 35 community. Other tamdali with the Toy election say Masi hiding among the a national gida line to hijage. National gida a personal opinion ni definitely BJP is coming into power, may not be 300 or 400, and along with the other other parties, my NDA group, pullaga around at least 340, 350. This is my presumption, may not be correct. This is my personal opinion, but definitely BJP and allied and his other parties, they are forming government. Manipur contextual I have a little reservation. Mase Mijay Mayam Nusupongi, mostly both Congress Kagani Kambuma Hai, NPF ki Amakagani, Congress Amakagani, Hai Masigumba, Masi Mohigi calculations or my presumptions or my evaluation or assessment to the Ayamatan Utli. Special branch must have been played a very pivotal role. Haidopuyaro, definitely they must have written to the government of head of the government and head of the state. Shoydana Moy Manipur gi special branch, Shoydana Iramgani, Shoydana Madhudya Kuna interfere to we are they. These are all top secret thing. Who will win, who will not win, who is going to form, I will say chief minister this way in Kangangani. Edram, a queen as you hire with the Handaki election say Matang the Shum Mayam speculation to the BJP position, second sound oi high will say Shum Hina Tabasibu Karigino Masi Kuyam Nuite. A queen is saying the hire with the parliament ruling government Moina Parliament Kajashanu or High Wahimle. Other Tobutadi. Hojak Parliba BJP ki government ki MP sanction thabak se tawak tabasiga praja sanction pain da base yamna angak pade pain da lerik padi yam uba pangi very overtly, very emboldenedly, openly mayam ngangnari. Is it not the time of the thing re BJP party na koi ashoiba mayam who is the MP I do not know, whom you nominated we do not know, adigi what the MP is doing in Delhi, we do not know. Masigam na kuna interfere to bum tokte maduri BJP na kuna khange. Adu BJP gi maramda BJP gi state tiga ani khak leibada koi ani thagat pada BJP maming sa amukta pandaba se mase ko nungaite. Just as a layman oina kuna haije baiwane. Akoi di BJP noina toba district mayam da togi but some section of people, some foreigners, some terrorists. But that is quite okay. They don't deserve to be. They don't deserve to stay in Manipur. Mukoidi Manipuri citizen nate. They be sent out as early as possible. Aduna handaki that togibase paishagi game se togudi kara toromani kara mini kara what na tobra khangde. Paishapai na tobra na tumin togibra khangde. Masigi main course BJP ki maram da kaimtang mina thajabal electorate se BJP kad bajai hai se kaino. This responsible should be shouldered by the Prime Minister and the Home Minister. Makoi ani danita inari besemina. Both Thadabagi, both Kimatam Daitare, both Kimatam da Manipur praja mayam gi attitude mayam do.
aduna maram moira ga haitare hoigi inner da hoigi congress na karakadra jing mayam da ju hangnari je congress na karakadra natraga bjp na sum kagadra haibo khamji oja gi mota hoigi praja mayam gi attitude matam du gi attitude to khallaga yinga ga haitare hoigi inner da na congress se karakadam mandra natraga bjp na dum kapam toina kagadra chami aduna hambir you have every right to ask and we are here to answer. Most likely Congress kagadra haibagi sum issue wakan de khalli but it will not be a quick landslide victory adu khar de khachakra hengadra haibar traditioni Congress su state labor mio singshina mohina pubada matik chawa candidate phangdadna like Mr. Bimol Pore, even Mr. Mahesh masa phajana tawi, even RK Kaiku Kiran Yendrembam Haobijam chumma jatni moine ching tampuna muse loine kor adu iho malakpa hojing matam karmain to kari united Mr. Bimol maming karga palliba Mahesh ki maming karga toin palli se kari united. We wanted a person who can deliver goods, who can stable the issue of Manipur, not for the Meitei alone, for 35 community. We do not want that MP or the minister who shut his mouth. Madhu Mioido, like a toothless tiger, number one. I don't know, they are not required to be the MP. Madhu nominate the other government, the party mayamna, Tagata, nominate the I salute to all of you. Noi Madhu the Kangre. Manam naha something test the Udamne. I thanked. I quaidigi Satiba Patabai Tagre. I need to hangache. But the selection was made by the party. Akurat Pamil naha. Who can say, who has no fear, and why should he be fear? At party ki makha the lady high ji hujur hai tumin dum leiba shor honganu tumin sum leiba namit ushalu tumin dum leiba leader of the house na high reply period no ngang ya de high better. Then what is called the freedom of speech? The article 19 period 1A B B the C the period that remains as it is redundant. Atubu madan hogre ching the toribase it was never 100% fair. At gunpoint matampuna mukta toi atubu Chokot Pamapam Dedi Karikara, Chokot Pamapam in civic sense labor. I don't undermine all the tribal people there under Chokot. No. In civic sense Mapam the gun culture later Mapam Dedi Yamna Limna Tado Kotobato was okay Taba Pangi. Ever since Ashigumba underground group or a separatist group Lakpa Korpa Torpa Tarabadi Manipurna Pamba adu moi shoidra moi toroi the chin cookie jogi group te kadung se moi Manipur government sorry Manipur da tamdali bamio singse 35 community ko le se moi khangde moi khangana moi khande adu me tek Bharat Sarkar na se khande ai mode chin cookie jo group so I don't blame. I blame the government of India the koi ni to holibase Kanana lali, kanana chummi, kadai bonang tobum toi, kari pibum thokte, haibase nakoi Honorable Prime Minister, head of the government, Home Minister Department, 35, 36 Department, very, very important portfolio by Mr. Amit Shahji. Amadi, DIB, Amadi, okay, Government Home Secretary, Mr. Balla, Mr. Deka, no, the Achau Bunin Hoipunamak, loin Kangi Bani. Karamahin tawdana asumaintana Manipur da leriba miyom tam da leiba mioi singse na koina fajana nani junction bidrbanana ai khange what is the role of the Home Secretary? I am fully worried. Mr. Eke Balla hari unupa se yamna tawbungamba yamna pomini mina wo phagito na hani upar mein धरती के ऊपर में आसमान में भल्ला धरती में कई मन हाइदु आसमान में अल्लाह और धरती में भल्ला हाइना अदु हाइनडी बनी अदु इंपोर्टेंट होम सेक्रेटरी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा डीआईबी मिस्टर डेका मोस्ट सीनियर कोई पुलिस ऑफिसर द 4-star ऑफिसर ने मको लोने खंगी मनी अदु मकोइना हाईवे से प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर तबी दबरा लॉबी दर एनीवे मांग में जब कोई पूरा मांगे पुंगतुम तो मकोइ मांगे वी आर द टारगेट वी आर नॉट हैप्पी एट ऑल ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मसिम दे हाइगे अदुगा पार्टी की मतंग काब का दब हाइवे से मसी यामना पुखियन खेनरोय
BJP very unfortunately the BJP your position will be very shaky Congress or NPF Delhi no apha thabak tawki khaji kharak shoiba plan le yu khot ki dudi terrorist sanction horok panina akhoi khange your compulsion adu ko we don't blame it adubu masi yamna lui masi haige da base yamne hanjala hairu su akhoi anga uta gadra adu Congress say one ka bajai NPF say one ka bajai as per my evaluation the BJP seems to be out of the race seems to be do madu ai kana he laleng udi ai yumda la nung no tharadra khangde this my personal evaluation Kiran ga Gitajen sahab ko ani na my opinion the my am kan na jengsi like say anyway let the government be ruled the center the government Mr. Modi he will rule it and nobody should rule out. He will rule it, nobody should rule out. Must so correct with all the supporters too, he will have a big chunk majority. I am in full belief. I was in Tamjiki. Sonamani, opinion I was a Maka, Gitajen, Gitajen among the having the Masiam Louis Naha, and I was do a hailing by Dareko. At the factor Cadilla, when both people, Madam, both people was a public factor, Congress the Peter, the Kram factor, the Piram Bay. Matam duda BJP the piram magana kalam affected the piram gadino loyana topa party to paita the hogi Rajkumar Kaiku lady at the Maheshwar lady more than a kalam affected the piram gadino. I don't have the Dunkangani loyana Amagatanga question Tangango hogi Amisana Haiba hogi election hegloibaga priority je hogi manipur the focus piraga community and is a Nushi another Honda can have a hanging question the Karigumba like Tibadagi Hagatra BJP Nangaxi Lak to be the in their blown by Mataragadi Aduna Kamdawa do it. Ore pha bang sai kam da koina hygienic na just point lang mun ko lang ngi ko handa ki to election si ta sengna mi amagi magi right ko mi mana pinning ba magi voter mo bagi bonda mana pinning mi ma choice ro pi to bagi magi right se ta sengna ching di almost selection lai thokre da ko adugi influence ma dugi impact to tampak su yero khibani na university ro khibani ma do something area khada di e khada forcibly to mo ma da sa gi board se chana ki bagi mami am ta agre ha ja bani ko handa ki election si da yamna particular na yamna kumna ina jaya gadi yamna slightly ina jaya taragadi lairiba kaiku ama dinga sagi lairiba khogi se mature atai den atai tele horiba khogi independently horiba khogi candidate me amsi moina pamiba mission jina part ama ne bako haibadi moisina socially miyam gi lairiba awa da mateng panga miyam gi oiba sagi kan da contribution da mateng togi hana sang ki part ama ne ba adana ki lairiba election di ai khoi sid thanu thele election di normal election te ba Yaiphaba ai money power machine power everything power we can do. I don't know what me do never election like this. And the sea quite a year, I was see the point of Kalay. Yeah, for Vandaki MP elections, Zimanga to give a 17 Lokshava election bureau, not Tagana, among whatever 16 Lokshava election bureau, Mamanga to give election Karajika to give Pazaz, Nikin de Pamos Kang of Yahi Buko. I the Canada Bopi to the Nasagi flying the Bopi, which I'm Yahi Benebuko. A Handaki elections, Matam to get away, Matam to the MP election get the Makta. Like ida chalo na ba natagana borasa na pushaka pik matamda natagana kana khaki pushai orega hamta kada lupa yankhai aur chame wase tamo yamna khogi adu bang tanga sai kadoi pushalo inu ga haiba haina hei ne ko handaki election ke doge bu per person per heta mi amamda lupa chani chahum dogina lupa chahum doi lupa chawai yawe Yaiphaba lupa chahum doi lupa chawai yawe lupa chahum doi lupa chawai yauna mi lakun gi taktai koina bot hada approximately masih vote kan na thada papam tam na ka dawre yam do mi lak tra wana lak tara phangna wana matam da adu thada lu bisami am kian how many karo ke chak mi lak tara dal pa chawala dal pa chawna pui kan da lak investment to ge madugi investment to mi se kana no to mo mi se kana no Yaiphaba ko madugi expensive me ama praja da pi pisa dum le number 1 number 2 chali ba magi bhara gari ki thok thum ha pe kholi ba mayam unari ba kholi ba ona hin to ba hori ba to mayam ja karan ba party ka ma do nang ngam ta question ma lai ne ba tamko sugo to bang ma mi se kana ta ga di number 1 BJP and Congress
BJP Congress ko BJP na Congress ani sina tawang ang baduna na atay kanagom kindi na tawang ang kidrep atay sinuna mana tawjari ba activity tu januk sibiyo hana bot komani lewri BJP ni Congress saya ya sam lakti konje Congress na kadai bawa pa thadabang ami Congress ki lewri ba MLA gi lewri Congress na mi mising kya no kam kede mo MLA le mana kaya mo ana focus mo ngai je ai ko kup na kan da kadabe si data am ko paisa da hairo BJP tawang amme adagi masan power da hairo BJP tawang amme then MLA kari ba kendra jing leina matung ka dawra majority ke BJP na phanga leire asigi le vote masini ba hen chwan le uta ga data le uta ga di BJP dum kam thu eba dam ko kam thu but am ko happy point na kam thu ta bu mo sai ka dawra handaki le ri ba kuki le singa le ba lan tawri ba center na yengi ba mieng prajas ni yengi bo kholon asi prajas ni sentiment da pen da le ba mayam ji yeng ura ga di amuk masai vote se thadu da mo mo da vote se amuk tarang da ha ba ki operation do ne ba ya fa le ri ani sigi leveling ko ki wani aduna ngasai khogi ngasai gi khallu baga tawru go iwon na porama lakal da ha ba ki khoden nungnang bu le ba wani duga tasena bo sigi le ri ba ma gi structure yeng tar ga di paisa thala ba ngam ba su ruling government dum ngame masal board ko su ngame then adu hendok tna kai dawre ngasai gi le ri ba vote kar ga le ri ba MLA jing ma gi ma gi kendra jing da dai tam lok sila kan kai dawre ma gi le hum do vote masing ma gi hana gi kajar ko vote masing le jabni na madugi vote bank tu da Private ay kena sopaya deko ay le kena MLA ay sopaya deko khala kanang sagi madu de yam akan ba safu bisin ra ponina adugi safu dro ka dawre thon no thok mayam ma khoi manipur gi tampak manung da inner manung thok ki mayam do ole fa madu sakhi nai tare pramani ko ai phone na koi ai gi le ba family sing gi le ba meeting ba do sai bo thada phang da gi wari dum yawi tam ko asu ko mayam gi sugum je thousands of sai ka da mi masing thingam da ba mayam yaw gi wari dum le ra bani ala sugum bot masing mayam je masina karana phangda ge habajina election khange manungda koi thadar changi ba sinau hinduna khalli bo khronuna amani thadar go bot masina kan lakada ge bot masina dugi du yengno mangai re ko chima adagi da hajik honorable home minister mishana magi speech ta ngaman thongni basi ai koi election naman lai hibna maram mor kanda manipur thoiba community anagi maga thoiba ngasai ka dawre ira gi lotion ngam gi dabani haina hai thamugo pochak ji ai foi koi na yengmu yari chikara dar gadi election notification thoise election ki notification thoki bazi 16 March 2024 thokone badamogo 16 March 2024 thokoni kuki na horeba lanjina May ki tarik ahum 2023 da hokwe sahi pung pha kana hor bori ne ko aduk sango sahi pung pha sa thara lan mi kya sira khraba ichi chen mayam kayam re to thokraba ichi chen na mayam thi bhang le mayam ma ngasi kuki na kulai apha par kan to lan mayam je masi in the meantime irang hi le na maram kan da election je ko metam ko itho kan da manipur irang hi lotion bige haina khalam boi tar ga di manipur praja sing nusi bani ko logo ne betam ko adu to da sa gi tong da ya da election gi machat ma da tong da da mo ma da man lakh lakhi bani na masi madugi oba nuksi da madugi oba nuksi di pena da mayam dugi oba influence to praja sing thamu churo le gre betam ko adu hi da film je chahi helap saksi hajik to community ron adi makta adi thokpa lani haina ulakanda kamai ro singa duga question je masi miyam gi achom question ma wanga mane ko mayum me ke mayam mai thadok khrawa chakthok khrawa tumna hat khrawa mayam gi oba life sick settlement of dingai da political solution na muga cookie ga Meitei ga mai kamna lepu harga ada wari do singa duga question na mane tamako adu madugi wari do singa makta ko ai black white na white ala na sine sugna sine bedo ya clear picture ma ngasi lebu government namadi home minister mishana hawki lan sine ni sino oepuni sumaina oelepuni manipur sangi ba illegal immigrant mayam refugee mayam dagi agar ko gi foreign relation yaw mayam je ko tathukani ha posuk se thajaw no hana manipur ja piani ya hunja thamjage Gitajen, thank you so much. I daloki mukha sa ojak kirin laksa goja matam di am lek tre ani um dang ngangbiro oja am sengan mai inner the BJP or Congress aukta gi hai ro ge dum inner gi habira mo lonya na kari any inner gi karak pa mi sida any BJP or Congress or meso or kai ko era tom sana or karak pa mi sida praja miyam na dum fully support bum thok tabra Madudi Praja Miyam Praja ko di karak bi fully support to godane ai khoi sumaina wa ngang with the mayam khalam ngane ko BJP ore ka na ko ai khoi BJP se ming chande Congress ming chande ai khoi di independent board ama aina pam da me pire adu ai khoi na khan bada manipur gi oina di ko hauji kari gumba center da BJP lai state of manipur lai bagi manipur gi narun mayam ji kallim ne Praja Miyam ha ya sum mayam lai BJP da support to ro natra BJP to se khoi kanata da nang sida thada bi si thada oina khong gi su laite are engon khong posing hoi nga ta loi hai ai thadab kana thadai no moi khangdong na teba ko adudi ekon election kaino da organized choice by vote of person for a political office or other position and high ne ko to select or to make a decision ai ko decision do ai ko sima tang lo godom ne
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯇ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯖꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯍꯜꯂꯪꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯇꯥꯡ ꯉꯥꯡꯉꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯎꯈꯣꯝ ꯄꯤꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯎꯡ ꯁꯣꯅꯥꯃꯤꯅ ꯍꯟꯈꯤꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯈꯤꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯕꯣꯠꯇꯨꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯁꯥꯏꯁꯤꯞ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯏꯒ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯚꯣꯠ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗꯗꯤ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯏꯐꯕꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡ ꯍꯥꯏꯈꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇꯦꯠꯁꯦ ꯃꯉꯥꯒ ꯅꯤꯐꯨ ꯉꯥꯒ ꯊꯤꯅꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯤꯐꯨ ꯉꯥꯅ ꯀꯥꯈꯤꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯉꯥꯎꯒꯦꯔꯥ ꯄꯩꯒꯦꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯄꯤꯖꯁꯅꯣꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯀꯦ ꯀꯥꯏꯀꯨꯒ ꯃꯍꯦꯁꯀ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯗꯩꯅ ꯐꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯣꯏꯒ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯗ ꯐꯝꯗꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯜꯂꯗꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯄꯤꯖꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯀꯥꯔꯛꯄꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯀꯥꯈꯤꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯆꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯣ ꯕꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣ ꯂꯩꯔꯒꯦꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯤꯚꯣꯂꯨꯁꯅꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯛꯈꯥꯏꯒꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ then aikoina haibadi BJP leitagasu madugi potuda even asomda atopa government am paigadi mathangi power exercise tawna hona puda makoi political gain gargi damta dum heda tawrakane haibaneba aduna ikoina sumaina haina koi loina makse politics ti yawdaba yade mipung politics tawdabni haibaje yababa yaiphaba tarangani khus dai pabung sunan tarangani ikoi tawgi dajin tarangani ko aikoi chasu political party platform sing da matek lejarami even from starting from pabung sangi period ko NSY da congress da hawjir eba ko chai tara ni pal lerami then trinamun congress then NID ko ji yawjir eba idawgi dajin yawmeba ko pabung hoina active service da legram ne pot am legre but politics ki mahau test aikoi khangdam but aikoi na manung changchulu kandadi aikoi politics out to be the part-time profession of every citizen who would protect their rights and privilege of free men having my difference in the period then Abraham Lincoln of the people by the people for the people in how the of the people the bhakti manaraga by the people the by banando by oidre buy on thokre by the people in ko and for the people do aduma legragasu other that is sure por me am de kogi Wilton Churchill na hairam ko democracy is the worst form of government except for all those who form that have been tired from time to time na haib see porta no man is good enough to govern another man without others men consent I consent yaudana I se govern the way I pavana ziyaroi pavung ziyaroi maru Gitajen ziyaroi bako then who both for whom we discuss with the externally koin porkragi akogi opinion observation view comment view gatana then here at this juncture I couldn't swai the ikona social democracy kind of Marxism putrok da max masamagna madugi poto rejector me but term Marxism je kai I can that refer is that the idea of materialistic conception of history in a man hidem ko historical materialism in a man hidem the potra masana objective me am cannot adna lack of democracy in capitalist society in the measure Marxism criticism of capitalism in a democracy sumaina mon pyramid adna makogi mai cannot the first tax marks na hidem ko of the communist is to win the battle for democracy I have never makoi da ikoi communist pa marks ki magi saying sing da magi kano da phangum tam da civil war ngasagi France ki pot da ikoi na marks ki description me am phangi adu post capitalist society ikoi capitalist democracy ade man smaina hai marks ki pajaba pot me am ikoi sum nai na ko democracy na kanda Abraham Lincoln ki pot ga sona marks ki pot ga lenai mutam ngasagi capitalist ngasagi sorry communist kano gi sing koi gi Abraham Lincoln na ta atopa ese Einstein go XYZ ko adagi Aristotle gum moi me am haram kanda democracy labde loi makse akhang ahi ngatani democracy di paisana leibu su yai adagi di phata audi phana torgus democracy di adu phata me am afaba sing su govern to ya ba pi kana magi art to one hale koi adu yaudi ka hale but adubu koi da Marxism kind Marx ki masamang na mana haram da di the first task of communists is to win the battle of democracy and democracy am ba por am di oye ko of the people by the people for people asum adubu wan thok hanba hannaba thawna happy prajai ko gi ason ba adagi aikoi na ason ba origi mata aikoi gi mi ne kai ma ko gi moral responsibility lawdaba adaga makoi gi first priority kaino khangdaba procedure ka laga putok tok chen mai haiba posting du da hujikti hu bote por hum nai na mutam di aikoi na kanano ya phobuna kanano Gitajen kanano pabung na kanano khangroi but
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯀꯨꯌꯣꯝꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯈꯔꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯚꯣꯠ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯨ ꯚꯣꯇꯦഡ് ꯐꯣꯔ ꯍꯨꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯤꯟꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯦꯚꯔꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯨꯔꯒꯁꯨ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯣꯠꯇꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯆꯠꯈꯤꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯥꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯀꯣ ꯀꯥꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯄꯜꯂꯤꯅꯀꯣ ꯀꯥꯕ ꯀꯥꯗꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯥꯒꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯃꯔ ꯐꯔꯁꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯀꯥꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯤꯇꯥꯖꯤꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯗꯗꯤ कांग्रेस मधु कनो बीजेपी थाजदे कांग्रेस की पोतो अदनु कागी यायना आई ओपिनियन अनिजे सुमाइना पिजगे ए डायलॉग की मखा तरफ लास्ट राउंड फाइनल ओजा सोनामनी मतम याम नै वेरी शॉर्ट 2 मिनट्स मैक्सिमम को 1 मिनट है 1 मिनट होजि हाई होय अहुम पेनलिस्ट अहुम हाई एक्सपर्ट अहुम दा अइना ताजाबदा दम ओजा हाविजम ओजा की ताजेन जो दम बीजेपी न कागने हाबि मोंग ने हाबि जे ओजा किरण जो याम स्पेम फोंग नाबिरे अदुगा खै ओजा सोनामने जो फोंग नाबिरे 67% दि बीजेपी न कान हेमने 33-34% कांग्रेस न कागने हेमने ओजा सोनामने सि लाक्सनी वाफम दि करिगुंबा ओजा की प्रेडिक्शन चुम्बा तारगदी कांग्रेस न कागे तारगदी खै बीजेपी लेंगांगना मणिपुर दा बीजेपी कहलक्ति हाइबगी सेंटर दगी हारिबा कम्युनिटी अनि की मरक होजि तंगदुलि तादरिबा असि दगी वारोशन पुसलकन हाइबस अकाइबा लाखपगी चांस लेगदरा मसिरो आई मोत दि मसे स्टेट की द स्टेट बीजेपी ताइनबो जादि मकोक्ति प्राइम मिनिस्टर गा होम मिनिस्टर गा मखोइनी न सानब लीलानी मंगली बसु अखोई द लान थेंगनली बा लेपंद्र बसिसु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना आई विल नॉट से प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर तोस्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना विलफुल एब्सेंट विलफुल बैकआउट तो बदिगी लाइन से कंटिन्यू तो बना प्रजा में पेनतबा सेकेंडली असुक जमना खुदोंग थीदना वन लेरिबा तंजा सिगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट and home minister and concerned government of India ki representative amat lakta dana Manipur daliba tamdaliba mayam puna koi mamit mapi tan kafan base government of India aap hi iska daitya lena hoga ad Manipur da BJP upai leito banina Prime Minister bu makhong na thauri chinga lau nang campaign tar haiba ngamdaba Home Minister gumba 142 crore ki world ki largest democracy largest thickly populated in the world ki election ki to buni na chummi adu hai dena bu masagi aeroplane leri bani masagi loin matam ta pungani kai thoga awaba sing saruk yaba khotpa wahi amanitang haidaba makhoina they are the root cause if the BJP fails to turn up आप दोनों ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल गृह मंत्री आप दोनों इसी का जिम्मेदारी सर पे लेना होगा मणिपुर की सरकार पाई मियो सिंह द बीजेपी सिंह मकुक सिंह द इन नो वे you shall have right to abuse or accuse or throw you out that is up to you लेकिन हाँ मधुना बीजेपी अदिगी even करियुमा काद्रबदी कनां खनी Manipur government से मथों का ओन बसु जारी जानी मत तौरे हिंद खल्ली because they are the two they are solely responsible Manipur government नते मखोयनी ने लांब तारबदी I would have said that BJP so इतना कागनी हाइदना मयाम ने सुनुंग वाई तबा कप्पा thank you so much Hombo thank you so much लोग यंग बिली बखाई पुनः पुजो good night everybody Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements.